llaqtapi riki kay lluqakuna imariki phawaripurqan kay mayukuna imariki phawaykapuqa chaypi riki kay mayu patapi nintaqa kay paqchani runamasinchiskuna kay paqchani ayllumanta distrito Alto Inambari provincia de Sandia paykuna riki tarigusqaku nintaq runa chakita nisqanmancha runa phakata nintaq chaqariki anchaytancha tarigusqaku mayu patapi nintaq paykuna riki willakuyta chaykuchimunku qachus kay runa phakaqa riki kanmansi kay lluqa phawaykurqan anchaypicha riki runa chinkapurqan anchaymanta riki kay phaka wit'usqa kanman karqan nintaq hinata riki willakuyta chaykuchimunku haqay Sandia llaqtamanta pacha turaykuna ñaykuna chaqariki llaki willakuy kay lluqakunapis phawarirqan anchaykunapi riki tura ñañiskuna chinkaykapurqan. 6 y 17. Radio Regional 950 AM. Llaqtapin riki ancha llakikuypi tariukushanku runa masinchiskuna imaraykuchus riki manas pasada kapunmanchu nintaq kay bloqueo de vías nisqa riki kay kapusqa imaraykuchus kay lluqakuna imarikis hap'ipi imariki kaykusqa chaymi riki bloqueo de vías nisqata ruwaykapusqa chaqa riki manas kanmanchu kay pasada hinamantapis riki kay imaymana kashan riki primeras necesidades nisqanmancha alimentos de primeras necesidades anchaykunapis mana pasaykapunmanchu chaqa riki astawan llakikuypi kashankuman haqay hinantin ayllukunapi distrito Alto Inambari anchay hap'ipi chaqa riki paykuna riki mañarikamushanku yanapayta nintaq haqapis kay chunka pishqayuq waranqa familias pachan riki ancha llakikuypi kaykushankuman nintaq chaqa riki mana ima kay pasadapis kapuqtan riki mana ima kay mikhunakunapis riki chayaykapunchu chaqa riki anchaymanta riki kay puriñanchiskuna ancha llakikuypi kashan chaymantapas riki manas kanmanchu kay energía eléctrica luz k'anchaysi riki mana kallanmantaqchu chaqa riki mana ima comunicación ni wahanakuytapis imapis atipunkuchu paykuna haqay Alto Inambari anchay hap'ipi tiyaq tura ñañanchiskuna chaqa riki kay carrukunachu purirqan riki kay camiones nisqakuna riki kay alimentota apaspa mikhunata apaspa chaykunapis riki mana waykuykapuyta atinchu nintaq chaqa riki ch'usaq kaykapun haqay Alto Inambari llaqta chaqa riki mana ima mikhunapis kaykushanmanchu nispataq riki ancha llakisqa willakuyta paykunapis aparichimunku. 6 y 19. Kay Alto Inambari llaqtapi chaymantapis kay San Juan del Oro anchay llaqtapipis nintaq chaqa riki ashka runamasinchiskuna riki kay wasinkuta ima chinkaykuchipusqaku nintaq chaymantapis kay mayo chayo uma nisqa sutichasqa mayo riki lluqsiykapusqa chaypi riki hasta kay wasikunata chinkaykuchipusqa nintaq chaymantapis riki kay uqturanchis kashan isaqpay nitupaymi riki mañarikamun nintaq kay yanapaykuna chayaykamun chaqa riki mana suficiente chukay yanapaykunapis nispan riki willaykakamun imaraykuchus kay runamasinchikkunan necesitaykushan kay carpas hinallataq ayuda wakin ayuda humanitaria nisqakunata riki chaqa riki paymi riki willaykakamullantaq kay haqay hinantin instituciones nisqa
nisqakunapi riki kay burocracia anchaykunan kayku riki anchaymi riki mana ratuychu kay imaymana yanapaykunapis lluqsi kamun nispataq paypis riki ancha kulirarisqa ancha llakisqa hina willaykamun kay willakuyta. Soqtarish chungas que yo puri impiña chakariki haqay sandia llaqtapi riki hinantin runa masinchiskuna ancha llakikuyninpi tariyukushanku chaymantapis rikipikunachus maykunachus yachachiq kashanku nisqanmancha profesorkuna riki haqay hinantin ladokunamanta chaykamunku hinaspa riki purikunku paykunapis haqay hinantin yachana wasikunapi chakariki haqay sandia llaqtapi riki willamushaykis hina kay bloqueo de vías kay kushanchaypi riki kay yachachiqkunas riki mana chayayta atipunkuchu kay yachana wasikunaman chakariki maraykuchus mana kay mayukuna pasachikapuyta atinchu chaymantapis kay lluqakuna imariki sapa rato hina phawaykapushan anchaykunamanta riki paykunapis llakikuspa willakuyniyta chayaykuchimullankuta imaraykuchus riki paykuna riki kay yachana wasinkuman chayaykuyta munanku chakariki manas atigapunchu chaymanta riki kay ukturanchis Calizaya Trujillo paymi riki yachachiq kashan chakariki yaqapis kay ajo kasqanmanta pachanriki payqa llank'aykurqan kay Sandia llaqtapi paymi riki willakuyniyta chayaykuchimun sinchi Sasanpuri kay Sandia llaqtapiqa kay Yunka llaqtapiqa chakariki kay autoridades chay paykuna riki mana sallintachu llank'aykunkuman nitaq kay mana kay ima prevenciones qakunatapis riki aparisqakuchu anchayaykun riki kay llakikuypi tariyukunchis nispa riki paypis willakuyniyta chayaykuchimun nitaq kay autoridades paykuna riki principal responsable kaykushanku kay ama kay prevenciones qakunata riki ñawpaqman puririchispa chaqa riki kunan kay sasachaypi tariyukushanchis nispa riki paypis willakuyniyta chayaykuchimun manan allintachu llank'ayta atinku kay autoridades nispa riki paypaqa rimaykamun. 6:24. Radio Regional 950 AM. Willakuykashallanta turaykunaykuna kay kuwata mayun riki saqaykapullanmanta hinantin nisqanmancha ashka familiata nitaq sasachaypi imaraykuchus riki kay wasikunata imas riki aparipunman chaymantapis kay sumancha chakrakuna kashan anchaykunata nispa riki riqsiykuchimun kay ukturanchis Felix Suasaca riki paymin kashan ex dirigente haqay Cuenca Cuata nisqa hap'imanta chakariki paymi riki kay yanapayta mayarikamushan ratuylla nintaq chakariki ojalacha yanapay karinman turaykunañaykuna. 6:25.
Yaykuna suqta urichishka chuka suqta ayuq puri pidi watañas purikusha nuqaqa chayka puñakay uchukay patamaña nuqawan qariki lunes p'unchayka maña turaykuni yaykuna pasayka puchis sumaqlla qharillakuna punchawan. Informativo Regional. Informativo Regional. Primera edición. Periodismo que integra. Ahora nuestra nueva infraestructura del Tecnológico Manuel Núñez Butrón ya es una realidad. Nuestras renovadas carreras técnicas te esperan en los ambientes más implementados de la región. Estudia ya. Contabilidad. Desarrollo de sistemas de información. Asistencia administrativa. Mecánica de producción industrial. Mecatrónica automotriz. Explotación minera. Enfermería técnica. Laboratorio clínico. Prótesis dental. Ven y aprovecha esta gran oportunidad. Informes e inscripciones. Avenida Hipólito Unanue, 310 La Capilla. Examen de admisión 30 de marzo. Este viernes 17 regresamos